O le amau, i le vaenga sa o whaasoa toi, ma whaasoa toi le whiwhenafi. Ia, so far sa o short summary o mena e sila ia ima e whaitau i e matautia. Makaukia. Makawhia kango ai, you know. E au kala ia. Now, se whātu matana lea. E le whape ono se si tu, o te lo tau loto. Tangata moni a ia alo lofa i issues ngai. O te loa o le au tau agree mai le matala le la whaiatu. Witu o le ma ke la ma whaasoa ina inisio vaenga. Ai o le atoanga atoa o lau pepa e se fulu 22 o le sa ili ilinga. O ata o videos o mea umalava. O le a whaata oto atu i le tū lai ai o le whainga malo. Te loa o tangata tonu a ie se ia lea. Now, se i whaatu le tala lea. A maa wakua umai lunga vaenga uma ma tūlanga. O iai. Peo na tausi sila mai. Ia. I nei vaenga ie la watu lunga e whaane nefua tūlanga e le tau ono tau a. E iai, o lai umai ngoa o no fuanga vaenga uma eo o i no fuanga ma mea o loo ngao si ai sai sa mo. Now, mo le silafia. I le suenga lea. O lai wa faa mau ki ngoai. Le ia taua e te mori mau. Te lo foi lai mori mau wai fia mei. Te lo foi lai mori mau wai le to teli. Ma tua i mau ai ya no fuanga o loo ngao si ai sai sa mo. Mala ko o lo. O tangata o lo faya. Suenga lea. Le la faa lia tua e misa i runga ngai kamai vaenga ia e. O matata noa. Le ua faa bleu atu faa pe nei nai ia suenga. Sa faa tau teia ese company tangata susue laisene i te tonu o Samoa. So o nei vaenga ia mo tau sila fia ana vatu fa pena ma ata o lo tau sila mai iai. But there's 22 pages videos o ingoa locations mea uma e o tangata lai fa tau taina le fa o nga ina o mea nei male ioe whaakaunga ulainga tradinga me umalava. We have them all here with us. Awo manatu whaane defua tuna inisi o vaenga ia leanga li ataua o le mea e tūla i mai mua e iai le tūlanga fo i lele o le kope la winga o le suinga a kuanga o mea ia leanga lau ke loe kula i mai lo le fast se i a koa le au mea o le ala fo i la le ua maa mai ai matalia le fautuanga le tātou loia le loia le Blue Wave TV ia mai se fo i o nisi o loia o lo lango lango sua le tātou prokalami ma mai ai le fautuanga ina ia ua ne i fully pa it's a well prepared sa ili ilinga e le ofisa e iai le leisene la tau te whaatau te iai mea i te tonu o Samoa. Ma e au na whaailoa pe no whaatu sa ave whaailoa i le whainga ma lo a fia me ia po lana taita inga. Le ai se mea o whaia iai. Uma fo i o na whaailoa inisi o malo le malo even fo i le sa ave masui pare mia ia le ai se mea o whaia iai. O le findings lea o lai involve ai te leo ai o ke vaa ai aku e kele mai ka i leo li atu FM ka mai kai ke whai ako leo o le suenga foi lea le sau mai a mare mea na tupu inisi o leo fo ia sa wha malo lo le tu mau mamasalo mia ai enga ua le maua ni wha mau ni anga mau tutu leo koe wha whenga ruenga le i le findings le now, o le vaenga tāua la, le la mawatua, o le vaenga le matemana na o e vatu. O vaenga leanga lau walunga mai i denial la, ar komisinga o leo. Even o le ka ua mai fo il di poki lea. O le vaenga mua, le ataua, o le kukaina, o le fala au fa sai no le isa o le fisili mua ngā le ngā ku fisili ngia
leiti oa tu lai tu ala polifasi o vea masui pale mia kasi dia kana ma ia sau noa tu tonu le pale mene o lona tali tonunga ua kuka i Samoa No fai Samoa. o lo fai i Samoa i le sa ili linga le marsuesu enga lea lai faa maungia le le iai ai sau le komisinga o leo leo fai mai e le ai se faa maungia ngol ngā mea a o lea iai locations ma mea umalava ma le fausi ai ngol ai sa le fau e kongo Samoa ma le fai ngoinga fo i or kama le or kama parpala e lua tu ai ngā isa E loi koe ngā isa. o le piua mar kama parpala o le piua la lea ta ua mai le findings lea o lea e import mai ko kongo Samoa o ila le si oi now the other funniest thing le ata wa le te sirfia o lea ngau so ngei mai ya faianga faasala launga le ko kongia wa le la ua apaka mai ma kukuila now this is the greatest time la o fionga moangu ti ala o fionga sentoa o te tuuli matu ia te oe kopio me umanei ai te lei toe fio i Amerika Samoa e mawai i marekari o le mele ngau ngau mai ai i sau ngoanga le ko ngia komsinga o Samoa komsinga o leo leo i lau sa i linga malau fai kau a koko kiki umai le po o fai kau le sa i linga le o iai se vaenga o ta ua mai le investigations lea Amerika Samoa E ma se meo ka wai me e kukuila. Po American Samoa fo. Ngao fiki konga Samoa. ma va aleo atu i Ma va leo. e la kuingei o kuingei tanga lai mention mai ai va ai o kuingei ma lai va leli Yeah. o isi fo i va ai e ka le ka ua i mo meo le waf o va fa maritime fo ngai va ai which is enga o ko wa nga le ti o ma va ngai Ngao leo e ma fainga la ko si akia link mo ba ai. po tatu vai tatu ye o le ala o le wingo la utala o le ai ko mai fa fe kai ya le e ofisa le ma le compagnie le la ko ke fa ya mele yes fa fe kai kele la va ma tua i maua i fa mau maunga fa le olo le la ko kele e tu lo le fa i investigations le ta ua mai Taimi, ma taimi o vaa, arrival time, pick up time, all in details. Wow. Kau kia. Whawhewelanga i le ripoki asiaka e whawhewelanga i loa mea rai whai Samoa ma mea lea wakui whafu. Nai kongo lipoki. Le kongo lipoki. So se mea lava wai kukusa le mamafo le or kalama fo le le fai Samoa ma le fai whafu. Le kamale piua. Kamale piua. A piua la fie folka. Kor se lau. A fai Samoa fie kau. Sukala. Or kua kera sukala la fa kau Samoa. Ke le se furu. Do you know I'm telling you Samoa? Le faku nga wakaya nga ufaku ile tatu producer. Ia manino yo tova ai mai yo lo ia ini fa maunianga na wataia. But we have to blur all the names, all the locations, everything here. Ole aka kiaku Samoa. Ole se inga ole alea langa ole yai makangaka so powerful. Ole yai fa urulunga o kampangi I le fa urulunga o makanga wenga malo. Even police officers, please. Ole skalinga ole melea ola e kisi kayao. Ole kalinga ole for fafika uli lea was a solo fa mai. Now, ole makere ikarangoa me ka ole prostitution. Yeah, fiefo. Samoa. Ole fa kau ke ngeki kukulau. Ole fa kau ile findings lea. La e maua le ile trading e avere kiki o. Fai ai fai ngar kulei. Ia po ai kanga kalea. Ai au mai le aisa. Lele ai kanga kalea la kuma va kurki. La e fai ko kongo Samoa. Ale ko ke va vai ko ngale mo mai rano awan lau papa isi. Leilo loa isi ke ngeki. Ele o ango iai le HRPP ele ango iai le sapi le melea. Kero uma o anga po ko ngofo. O te alo te moe tu lo. O la karkas. A o fa alua ile ngo ko e aru go through o ko e maka videos. Wala ngala iai ma video kiripi ma me uma.
Oh my goodness. Tatu vai tatu yai. O se polenga ke le lava mas whawhikau ke le pēwhoringa mai le ke le anu kwa ke le lava. Le afianga o Samoa ma le lumakai o Samoa pēsi ngisi o i kumalo o ngu o ka kere wha o ngu lai afia mai le whakawai. Tenga me ngo lau uma mea lisi o ngu whale lai kure iai. E le ma whai in kaka Samoa whakau le aisa le kose lau ka alpepa le whai longo inga lau whai pēsi ngisi ma e kere kupe. A fo ila no le la vea ma ale winga na lau tala. O le aisa lai kuka i Samoa. E ka ue kama se ia o kama parpala pis la ku slang fo ngani o le dirty ele mama fa ele mama o le piua o kama le import o le kaungo fio le piua lai ave Samoa ka e ku le ko se la kala o kama le ku kai Samoa le wa kele le ku va i wa lo ma va pa le wa i ma au nga o ile sukala fa spepa affordable kamalanga le mori mau uma mai au tou ia malanga i Samoa maka le ua fa mai pe or kufanga le o mai foi ngai sui fai pule mangai sui fa olioli ma fa be mai o kule inga le kule pe fa ko ngor suka kamalale kama ko ngwale tole ndesili poki mai okay lo inga le ia se rate wa ma wa ko se la kala o rate lava le ma wa suka la o kama foi la ia ka ko va ia kule kele nga ba mai ngor kama le fa Samoa kama ko fa Samoa ai ore kama le alu de kursi lauanga i lunga ronga fa ka winga o kama i pepa kamala o ngara o kamala nganga ore au fainga ro fai pinge ale te fai atu ye ile sitama ita ile sa maua i lo topa oka ngi meanga maua makua ingai ka kama kai nga Doris fe o fai nga case fe o ka oko ye kulanga uma ya o le vaenga mua la le ma te fia whailo a tu o leito tonu o le o le saidilinga lea o lai kuka i Samoa longa winga awangi kako koe kari kongu ngi meo ngi pepelo or komisinga e koe sau koe whai mai ai a whai ko ke fia kari kongu i wha maongi vote for fast o le ale winga le o whakuru mere le atu le anga o le forfolanga lea sa unga muri a lea la auri le ngai lunga ka whakarangonga o ame ave e fa mo pe au ko mang malo mai e mesela sunga la aule mari ko pe e par mi mai o ame ave e fa mo nga mention la aule le top 4 priority la ve ai mele pa wa le or vang fa u fai e la ko ke fiso soange ki ngai mele kai au ole oki male ola o kupulanga fa nga wa ka ko Samoa le a o la finga fifitinga la so kai au ke ngeki e ia ka tuloa o ke ngeki e mai aka i findings ngai lea e ku mai ma ka pu e mai aka ka oko alai fai me lima ka ke ngeki Samoa o ke va vai e kunga pe ka se furu dua se furu kolu se furu fa ka lo fai a vai o e fa fo mai te mile nei a o e ia ila una yo walo o lea nga kausu e ma me uma mtulang va pena ia o ke le kau whaiaku ai mei pi o le ka oko i le li poki dea. Fia masina na tāpena o ka ngaka fo i e nga whaia i. Le suesu e ngā, lai involve ai maisi o leo leo. Nga lako kāpenga i ngā a kua suesu e ngā lea. That's a good thing. Ke loe ngā ua uwhai kau waku ma me uma. O uma whangawhanga o whapea, whawhikai ngai ngai leo leo. Le ngā help uma. E soangi le investigations le ko e maua ia e leo ia isi leo e oi meo code fo i e oi meo code kalangoa ai o lako a ua whaakaudu ngor social media ai whaakau e whai le special group chat whaangale messenger whai le kolu lu e pe kolu e group chat even hotels po makua i specifically lei hotels but motels ngai yai le ngai station ai kamai e whakau even na lesi vaenga len o whaitau atua i suesuenga ma singa le o moneta le au suesuenga le hotel lea so le e fele lei a kuai kanga kai e a kui fafo ma wha moenga that's how bad Samoa
ya ho te ao ngai ai o so ka mai ngai e fele le sa o kwa o mo mo e nga ngofo nga ma fai ai me ai ko kongi kamara sa mo ai ko kongi me kamanga sa mo e kongi sa mo ele kongi ka ka ko ma ka uki